Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khas Hills Autonomous District Council, Kansalet ban ujor biang ha High Court, Lashai kasi, hadin bakalapan kesan yo pa im aina man XM, bat sya keno ba ka KHADC kalapan kanya ki kendon. Habagran chikinong tho kobor uba Denzel R. Chen, UEM ka ilaka, uloong baha ka bayday bagajing betha ka ying bishar ban thung sim biang yo pa im ainam, ka council kan sa syong jinyalang ban perkhat halor kani andarawan u chief executive member jong ka KHADC. Habakli halor ka jing ong upa im ainam ba ukloy ban ni trailang bat ka district council uba Denzel uloong ba na kalyang ka council kalakhot yakren labun sin bat pha buntli ki jing pentip ha ka bayday ka jing penkhen kendon ka jong u Henry uklemle ya ka e ka baula da ban kular uba Denzel uloong ba ka council ka aila di upa im ainam ban ai ka jing trailang bat ka council Henry uloong kumba ka pau menta kamdon ka ba kum gata kat hadu ba ka isi ka hab ban shim mi ka sin jam ban weng shipori u na ka shuki sim kay ka karay na ka council ka pi ka kahit ko di ka da bahay karay tinangi na kaliang council ngin alang ABCM di naman bili dun kam tingi second kay bari hab ban ya le kan tamba ngin ya shim ya karay ni mami karay la ba para court ko di ka laong ba ka council kriban real estate di katangin siya pintan wan siya bat ka minute si nga ada plat na lum nin bagi orang bagi dia appeal dia ka case limba jo mo yo biba court uang bat ka hak ka district council kena appeal siya hai ninya le bagi appeal siya ka division bench menu bat ka council ka real estate yo pm ainam ko si pura dem namun tasi Indonesia am saya examen nyata ini hak bagi le rekam dia lengkap bagi council ni saya hak dia discuss bagi council dulu di session senjang kepada ban sim kan tak ada hai kamu menang lah sim nah Bagi apil pokok ban saya jaga lain ban di baiknya. hai ni appeal itu yang dua decision bagi ada single bench kan kay kita ki mak ray ba kun ra ba ang katakan dengan yang lain itu mobil ke hantu ke judgement lah pun ki you tinggal hamil appeal itu mobil ke main hi nak tu judgement ke dia ke act of 2007 bagi orang ni kam ya dihor mot outside di hanya examen bahaya kata kuma apil pokok. besar ingin file kan kuma i pm la kan ko si biang ba aku ay benutri lang pat district council benda pika jo hi menta pi kuat menteri lang bandai tiru dulu kapur hi na isu pun kena discussion ni na court hearing hi ikituki resolution jangi bi violate yang tu kawan ni share te do kapur ya ada admit ikam object you want participate at the hearing ila ong ba ensure how much kawin ni syukur ni ila thoi kata ro rei kam le te bang bai tilang te do kapur ila ai chance ila ai demand notice bundli ba inwan ni tilang te menta inong ni tilang dingin namnon komen i banoi do kata tangba kay action ba kay reply ni ha de tolong kami hak ni kata ketika ko menta dia ko mensuang ila ong adusir na notice na reminder di labun ki ge bi sim ya sim hearing lu di dapat speed ni kata ni kayak hamlong tam so kutu apa itu senjang balik mensim bumi kutu siu ber ba yang ban siu how much la siu me kam sih kada hoin ong hilang menta fi pakamban ka deeds kalau bumi dengan ong ni dia mentang hat sim senjang kum authority ni suspend ni bagi ngirang le inquiry te ni hansin tak senjam nomor ba ni hale inquiry kita ki financial regularity sebenarnya kok hima bat ni hima ru haji siu ni bat hima mentar yang ke financial report ngiyo nak kalian hima bohong ba bun ki besar ki ba kami abai halajar ko mai hai ko mai nganchu matai ngayo menem nganchu kuli ti ni mo pekini financial report ngiyo dong senam ajar pesan atun rib ya kani minang syuk menem mo ya tu bagi suspend kari ba ikam comply yaki rules regulation ngi ba kawan it share
Matusin apa kan media yang ba kadai kawan share kadai resolution. Hari kawan share kalau incorporate lu ada apa kesana. Visanya kesana tu, we accept. But we can challenge you kesana. Ya tak condition number 8. Dia tak nu flat fee ong tak condition in number dia. But part payment lu ada. Part payment issue ke? Tukan iya ya kata kawan share. 10% ni jual. Yang masa exam tambah kapamla long masa exam. Tambah tu kan sekali ke financial report mo kani yung ilap kung gini mentangin ong no. Baik, yang jingmi jo market tool ke basikror khalailak khalailak pra hajar sanspa atho Andre ha kaleja 97 lakh 42,560. Baik gini kami ha. Kapisa baca kalau ngadu khasan lak ribusan hajar kendai spa report tar go di market to kejing ni jong kalan revenue katkum kirisi kalong 52 lakh 19,800 Hari la record aleja 26 lakhs 9,923 kini do orang mismatch kabahe ba kejing pulut ha development ke bolong 34 lakh 65,037 Mundon ki receive book ne ki invoice pencisya yang ni kajing lut. Kajing pun khojo ke bakot hadu new pukundai lak 39,300. Mundon ki kot disla pencisya yang ni kajing pulut. Mo. Kajing ai wai ya gayo ke basu ai hakimentri mo bros kata ki ai hakimentri. Kalong 1 crore 25 lakh. House nam ajar pusan apun riu. But hak ke ba khot public tender house nam apun riu apun nyo kapoy do 8 crore nyopo lai lak kajing pair hado 6 crore sabo pra lak mo kajing pulot klem penbiang ki kot kisla ka ban kersyan kokot syaka lai crore lai lak prapo jar arspa atho ini ne report ko nak sio benda jika kisungi yang ni te padani kali ko yo ni no acting song ta ki le ke inquiry yang duki tambah kini di kam kiba mo polong dia ke ni boleh mengi kini dan dengan kes pak kali tang itu di regulation bila ni bakal sumu tu proceeding mission ni teka kod la ai rai nen untuk tinggi hal yang pada kita rai di nak yang jungi minai ABCM mengesong bagi nasi merah minai order ni minus si bagi nak pilih nak prepare nak dulu Tentu akan concern kalau reset anak saksi. Ani hak fi mentah dawan CM hanya syong seperti nama mention kau boleh tambah kaput lah untuk tinggi hanya sim senjang ni bantu kat kum ke bang kaput tambah ni ngenang ya konsol tu kalau CM dekat bau 2000 memang gimut bani ya